लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय बिटिआर टेट रिक्रुटमेन्ट निउ आपडेट। स' लोगोफोर बिटिआरनि एलपि आरो इउपि टेटनि जायनाखि रिक्रुटमेन्ट सोलिदोंमोन आरो बिनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाबो जागासिनो दंमोन, नाथाय इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय बेखौ पस्टपन खालामथ'नाय जादोंमोन। नाथाय डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन बिनि गोदान जेबो नटिस आपडेट होथ'वाखै। नाथाय अब्लाबो बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मोनसे गोदान आपडेट फैदों लोगोफोर, आरो बे गोदान आपडेटआ मा बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोना दा दसे उनाव फोरमायगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा बिनि उनावहाय जों मा टपिक दंबावो बिनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन। दा जोङो टपिकखौ एसे नायनानै लाग्रोदिनि। दा लोगोफोर नेक्स्ट टपिकआव जोङो सावरायगोन टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनाव फन फैदों। स' लोगोफोर गोबां बिटिआरनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनाव बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फन फैदों होननानै बिथांमोना आंनिसिम खबर फोरमायहरदों आरो बिथांमोनाव माबायदि फन फैदों, नोंथांमोनाव फैदोंना फैयाखै, दा बिनि सोमोन्दैबो दा दसे उनाव सावरायगोन। दा नेक्स्ट टपिकआव जोङो सावरायगोन एलपि इउपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन, दा बेनि सोमोन्दैबो जोङो सावरायगोन। दा गिबियाव जोङो मा टपिक दङ बिनि सोमोन्दै जों सावरायग्रोनोसै। बिटिआर टेट रिक्रुटमेन्टआव मोनसे गोदान आपडेट फैदों। दा बिटिआरनि एलपि आरो इउपि टेटनि रिक्रुटमेन्टआव मा गोदान आपडेट फैदों जों बेखौ सावरायदिनि। दा लोगोफोर बेखौ सावरायनायनि सिगां नोंथांमोना मोनसे क्रम ब्राउजाराव हाबहैनांगोन। गुगोल क्रम ब्राउजार नङाबा जायखिजाया इन्टारनेट ब्राउजाराव हाबहैदो। आंबो बेवहाय हाबहैगोन, नोंथांमोनाबो हाबबानो जाबाय। स' लोगोफोर दायो आङो गुगोल क्रम ब्राउजाराव हाबफैबाय, नोंथांमोनाबो गुगोल क्रम ब्राउजाराव हाबफैदो आरो गुगोल क्रम ब्राउजाराव हाबनानै नोंथांमोना बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट होननानै सार्च खालाम। आरो लोगोफोर बेवहाय जायनाखि सिगांनि वेबसाइट दंमोन बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि वेबसाइट, बेखौ चेन्जिं खालामनानै होनाय जाबाय लोगोफोर। सिगांनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटआ ओरैमोन बड'लेण्ड education.bodoland.gov.in मोन, बेबायदिमोन। नाथाय बेखौ दा सोलायनाय जाबाय लोगोफोर। दा जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनि मेन वेबसाइट बेवहाय जोङो हाबगोन, नोंथांमोनाबो हाबनानै नायदो बेवहाय। दा बिटिसि गभर्नमेन्टनि जायनाखि अफिसियेल मेन वेबसाइट, बे अफिसियेल मेन वेबसाइटआव हाबनानै जोङो एसे गाहायाव फै नोंथांमोनहा, एसे गाहायाव फैनानै नाय नोंथांमोना नै बेवहाय एक्सटार्नेल लिंक होनाय जादों। एक्सटार्नेल लिंक बेवहाय इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिटिआर, बेवहाय नोंथांमोना सेरनानै होबानो जाबाय। बेवहाय सेरनानै होयोब्ला लोगोफोर बेवहाय जायनाखि education.bodoland.gov.in बे वेबसाइट दंमोन, बे वेबसाइटआ गेवला लोगोफोर। बे वेबसाइटखौ बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय। दा बिनि अनगायै मोनसे गोदान वेबसाइट खुलिबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना गोबां केन्डिडेटफ्रानो सोंबाय थादोंमोन जे बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटखौ बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय। एप्लिकेसन रिसिप्ट कपिखौ जोङो डाउनलड खालामनो हाला, नायनो हाला, नटिफिकेसनखौ मोनला, बेबायदि होननानै गोबां केन्डिडेटफ्रानो बुंहरबाय थादोंमोन। दा लोगोफोर मोनसे गोदान वेबसाइटनि मोनसे लिंक होबाय आरो बे लिंक होनाया बावाखै, दाख्लै बावैसो बेखौ फोसावनाय जादों। दा नोंथांमोना बेखौ देखायगोन बे गोदान वेबसाइटआ मा, नोंथांमोनाबो बेखौ नायनो हागोन। दा नोंथांमोना बेहाय हाबोबा मोननाय नंला, सिगांनि फुराना वेबसाइटआ बियो गेवला, बेवहाय सिस्टेम प्रब्लेम देखायबाय। दा नोंथांमोना बेखौ बेक जाफिनदो। बेक जाफिननानै नोंथांमोना गोजौआव जेरैबायदि बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट होननानै सार्च खालामदों नोंथांमोनहा, दा नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनो नाङा। नोंथांमोना नैबे बिटिसिनि जायगायाव बिटिआर इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बेबायदि लिरनानै टाइप खालाम नोंथांमोना। आंबो दा बेबायदि लिरनानै टाइप खालामगोन, नोंथांमोना बेबायदि खालामबानो जाबाय। दा नैबे बिटिसिनि जायगायाव नोंथांमोना बिटिआर होबानो जाबाय, बिटिआर इडुकेसन डिपार्टमेन्ट, ओमफ्राय सार्च खालामदो। दा बेबायदि सार्च खालामोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे वेबसाइटनि लिंक फैगोन। नोंथांमोना नै बेवहाय नुनो मोनदों बिटिआर रिक्रुटमेन्ट पर्टेल। दा नोंथांमोना बे बिटिआर रिक्रुटमेन्ट पर्टेलावसो नोंथांमोना हाबनांगोन। दा नोंथांमोना बेयाव हाबोब्ला नोंथांमोना गाव गावनि एप्लिकेसन रिसिप्ट नाम्बार एलपि आरो इउपि टेटनि बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन एबा डाउनलडबो खालामनानै प्रिन्ट आउट लानो हागोन। नोंथांमोना नैबाव नायदो वेबसाइटनि लिंकखौ माबायदि खालामदों, recruitment.bodoland.gov.in, बेखौ गोदान मोनसे वेबसाइट क्रिएट खालामनानै होनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बेयाव हाबनानै नायनो हागोन। दा आङो बेयाव हाबनोसै, नोंथांमोनाबो हाबदो। दा बेवहाय आङो हाबबाय, टाच खालामबाय। टाच खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बिटिआर गभर्नमेन्ट, बेवहाय इण्डियान गभर्नमेन्टनि एमब्लेमबो दङ। दा बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्दाराव जेरैबायदि सिगाङाव दंमोन बे वेबसाइटनि जायनाखि
होम पेज स्टाइल गासिबो बे एखेयानो एज इट इज एखेयानो जास्ट खालि नैबेनि लिंकखौ सोलायनानै होदों वेबसाइटनि लिंकखौ recruitment.bordrland.gov.in बेबायदि खालामनानै होदों दा नोंथांमोना बेयाव हाबनानै लगइन खालामनानैबो नायनो हागोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाहैबाय पोस्ट ग्रेजुएट आरो ग्रेजुएट टिचारनि बेहाय नटिफिकेसन मोनगोन दा बे बर्थमान बे गेवथ'आ नटिफिकेसना बे एसे प्रब्लेम देखायदों फरबिडेन दङ बे दासो गोदान बेखौ सिस्टेमखौ आपडेट खालामदों ओंखायनो बे माखासे गेवजोबथ'वाखै खिन्थु एलपि आरो इउपिना गेवो लोगोफोर एलपि आरो इउपिनिखौ नायनोब्ला नोंथांमोना नै बेवहाय टाच खालामनांगोन नैबे जायगायाव टेट रिक्रुइटमेन्ट एप्लिकेसन डाउनलड एभेलेबल हियार बेवहाय नोंथांमोना नै बेवहाय राइट साइड लेफ्ट साइडआव निउ नुदों बे निउआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बे निउआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय गोजौआव लगइननि अपसन दङ ओमफ्राय गाहायाव नटिफिकेसन लवार प्राइमारि नटिफिकेसन आपार प्राइमारि नोंथांमोना बेयाव लगइन खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन दा आङो लगइन खालामनानै नायनोसै नोंथांमोनाबो लगइन खालामनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय गोजौआव नोंथांनि इमेल आइडि नोंथाङा जेरैबायदि इमेल आइडिखौ टाइप खालामनानै होदोंमोन एलपिनि एप्लाइआव बा इउपिनि एप्लाइआव जेबायदि होदोंमोन नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय आरो पासवर्डखौ नोंथाङा मा क्रिएट खालामदोंमोन बेखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय लगइन खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर दायो आङो लगइन खालामबाय दा लगइन खालामनानै नोंथांमोना नैबायदि पेजखौ नुनो मोनगोन बेवहाय जेरैबायदि दं बेबायदि डेशबर्ड ओमफ्राय वेलकाम टु नोंनि नाम थागोन बेवहाय ओमफ्राय गाहायाव भिउ एप्लिकेसन नैबावबो नोंथांनि नाम थागोन बेबायदि दा लोगोफोर बेवहाय माखासे अपसनफोर दंबावो नोंथांमोना एसे गाहायाव स्क्रल डाउन खालामनानै नायबाव नोंथांमोना नैबे भिउ एप्लिकेसन लिरनाय दङ बे भिउ एप्लिकेसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोन्दों भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि एप्लिकेसननि डिटेल्सआ ओंखारबोजोबगोन लोगोफोर बेवहाय नोंथांनि फट' थागोन नैबेवहाय नोंथांनि गासिबो टेटनि रल नाम्बार इमेल आइडि एप्लाइ भेकेन्सि एलपि इउपिआव खालामदों ना इउपिआव खालामदों बिनि गासिबो डिटेल्स फैगोन आरो नोंथांमोना बिनि PDF कपि एप्लिकेसन रिसिप्ट कपिखौ नांगौब्ला नोंथांमोना नैबे राइट साइडआव नुदों डाउनलड PDF नोंथांमोना बे डाउनलड PDFआव क्लिक खालामदो अब्लानो नोंथांनि एप्लिकेसन रिसिप्टआ बे डाउनलड जागोन लोगोफोर दा नोंथांमोना मिथिनो हाबाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मोनसे गोदान आपडेट खालामबाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बे मोनसे गोदान आपडेट फैनाया बेनो जे सिगांनि जानाखि वेबसाइटनि लिंक बे वेबसाइटनि लिंकखौ चेन्ज खालामनानै होनाय जाबाय सिगांनिया education.bordrland.gov.in मोन नाथाय दानिया recruitment.bordrland.gov.in बेबायदि खालामनानै होनाय जाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना नैबे वेबसाइटखौ नोंथांमोना टाइप खालामनानै सार्च खालामदो आरो नोंथांमोना गाव गावनि एप्लिकेसन रिसिप्ट कपिफोरखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन नायनो हागोन चेक खालामनानै लानो हागोन दा लोगोफोर बिनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों बेनि वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोना बेयाव थांनानैब्लाबो नायनो हागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मा मोनसे गोदान आपडेट फैदों दा नोंथांमोना गाव गावनो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय स' लोगोफोर दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट टपिक बे नेक्स्ट टपिकखौ जोङो सावरायदिनि नेक्स्ट टपिकआव दङ टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरनाव फन फैदों स' लोगोफोर BTRनि गोबां टेट क्वालिफाइ केन्डिडेट बे टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरनाव इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फन हरदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो सोंहरदों केन्डिडेटफोरनाव माखासे केन्डिडेटफोरनाव फन फैदों बियो नोंथांमोनाव फैदोंना फैयाखै बेखौ आं मिथिया जुदि नोंथांमोनाव फैदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर ओरैबायदि सोंहरदों जे केन्डिडेटफोरनाव फन हरनानै नोंथाङा केस होदों नामा बेबायदि होननानै सोंहरदों नोंथाङा BTC LP आरो UP टेटनि क्वालिफाइ केन्डिडेट नोंथाङा केस होदों नामा बेबायदि होननानै सोंहरदों आरो दा बेबायदि मानि थाखाय सोंहरखो बेखौ दासिमबो मोजाङै डिटेल्सखौ मिथिथ'नाय जायाखै दा बिनि सायाव इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामगासिनो दङ जेब्ला बिनि फारसे फुल डिटेल्स इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै फोरमायनानै होगोन हयथ' आंनि सन्देहआव ओरैबायदि मोनसे आङो सानदों जे BTCनि LP आरो UP टेट रिक्रुइटमेन्टनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट बे एडभार्टाइजमेन्टआव 1216टा पस्टनि होननानै बयबो मिथिगौ आरो बेनिफ्राय 421 पस्टखौ जेनाखि माइनास खालामनानै 1999 होनो नागिरदों आरो बे 99नि केन्डिडेटफोरनो होनो नागिरनायाव BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना हाइकर्टआव केस खालामदों आरो हाइकर्टआव केस खालामनायनि उनावहाय दाख्लै बावैसो मोनसे हियारिं जानानै थांबाय बे हियारिंआवहाय मोनसे अर्डार कपि ओंखारदों जेसेबांनाखि 421 1999 केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौ सेलारिखौ होनो थाखाय जायनाखि BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ खामानिखौ आवगायदों दा बिनि फुल स्टेटास डाटाफोरखौ हाइकर्टआव जमा होनांगौ फैगौ जायनाखि
हियारिं बे हियारिंआवहाय दा बेनि थाखायनो बिथांमोना बिनि डाटाफोरखौ स्टेटासफोरखौ कालेक्ट खालामदों खोमा माबा मोनसे प्रब्लेम एराइज जादों खोमा ओंखायनो बिटिआरनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनाव बिनि इनफरमेसनखौ लाहरदों खोमा फन हरनानै सोंहरनानै दा बिनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया हयथ' बिनि थाखायबो जानो हागौ हयथ' बिथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैदों खोमा डाटा कालेक्ट खालामनाय इनफरमेसन कालेक्ट खालामनायफ्राव जिहेथु फैगौ मेनि 14 तारिखआव मोनसे हियारिं दङ हाइकर्टआवहाय 1999 भार्सेस बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि गेजेराव दा बे हियारिंआवहाय बिनि स्टेटासखौ बिथांमोना होनांगौ 1999नि केन्डिडेटफोरा दा बेनि थाखायनो बिथांमोना स्टेटास इनफरमेसन कालेक्ट खालामनो हयथ' बिथांमोना सोरनावबा फन हरनायाव सोरनावबा थांफ्लांदों खोमा बेबायदिबो जानो हागौ दा नेक्स्ट टपिक्सआव जोङो सावरायगोन दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि फन फैनाय होन्दों बे फन फैनायाव नोंथांमोनाव जुदि फैदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर दा बेनि उनाव नेक्स्ट पइन्ट्सआव दङ एलपि इउपि टेट टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन गोबां केन्डिडेटफ्रानो सोंहरबाय थायो कमेन्ट सेक्सनाव मेसेजाव बा फन हरनानै सोंहरबाय थायो जे बिटिसिनि एलपि आरो इउपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माब्ला जाफिनगोन दा लोगोफोर इलेक्सना जोंना दाख्लै बावैसो जोबनानै थांबाय 7 तारिखआवहाय आसामावहाय नाथाय अल अभार इन्डिया दासिमबो जोबथ'वाखै आरो रिजाल्टआ फोसावगोन जुन मासाव फोसावगोन इलेक्सननि रिजाल्टखौ दा आसामाव इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्टआ जोब्बाय होननानैनो जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला गोबां सरकारनि आसनिफोरखौ फोसावनानै होबाय माखासे डकुमेन्ट भेरिफिकेसनबो जागासिनो दङ दा बिटिसिनि एलपि आरो इउपि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन माब्ला जागोन बेखौ दा जोङो जेबो गोदान मोनसे आपडेट फैथ'वाखै हयथ' एसे लेट जागोन मानो होनोब्ला इलेक्सना दाख्लैसो जोबदों आरो जानाखि बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइट बेखौबो आपग्रेड खालामबाय हयथ' बिथांमोना दा बिनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ बा सप्तासेनि गेजेराव हयथ' गोदान मोनसे नटिफिकेसन पाब्लिशबो खालामनो हागौ दा नोंथांमोना दसे समखौ नेथ'नांगोन हयथ' बे सप्तासेनि गेजेरावनो माबा मोनसे नटिफिकेसन फैबा जानाखि आद्रा थानाय डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनांगौ दा बिथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव थांनांगोन दा नोंथांमोना दसे समखौ नेथ'दो दा आङो जुदि गोदान आपडेट जायोबा बिनि सायाव भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैगोन आरो जुदि सप्तासेनि गेजेराव जुदि जेबो आपडेट फैयाब्ला अब्ला इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव खबर लानाय जागोन डाइरेक्टर बिथांनाव ओमफ्राय खबर लानायनि उनाव डाइरेक्टर बिथाङा मा फोरमायहरो दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन दा लोगोफोर बेखिनियानो सोमोन्दै भिडिअआ नोंथांमोननो आङो माखासे इनफरमेसन नोंथांमोननो होबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों थेংক ইউ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে বিটিআৰ টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নিউ আপডেট চ' বন্ধুসকল বিটিআৰৰ এল পি আৰু ইউ পি টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যোনটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছিলে সেইটো ইলেকশ্যনৰ কড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে বাকী যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লগা আছিলে সেইটো মানে পষ্টপন কৰি দিলে এতিয়া কেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আকৌ হ'ব সেইটো কোনো এটা নটিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে আপডেট দিয়া নাই কিন্তু বিটিচি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা নতুন আপডেট আহিছে আৰু সেই আপডেটটো কি হয় সেইটো আপোনালোকক অলপ পিছত জনাই দি আছোঁ তাৰপিছত আমি কিছুমান পইণ্টছ আছে সেইটোৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিম আগত পইণ্টছবিলাক আমি চাই ল'ম ইয়াতে পইণ্টছটো আছে বিটিআৰ টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এটা নতুন আপডেট আহিছে সেই আপডেটটো কি হয় এইটো অলপ পিছত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট পইণ্টছত আমি আলোচনা কৰিম টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটবিলাকক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ফোন কৰিছে যে বিটিআৰত যিমানজন টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট আছে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকক ফোন কৰা নাই কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকক মানে বিটিচি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ফোন কৰিছে বুলি কিছুমান ইনফৰমেশ্যনটো সুধিছে এইটো কিহৰ কাৰণে ফোন কৰিছে আৰু কি সুধিছে এইটোৰ বিষয়ত নেক্সট অলপ পিছত আলোচনা কৰি আছোঁ তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টছটো আছে এল পি ইউ পি টেট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া আকৌ হ'ব সেইটোৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিম প্ৰথমত আমাৰ ফাৰ্ষ্টত যি পইণ্টছ আছে সেইটোৰ বিষয়ত আমি আলোচনাটো কৰি ল'ম সেইটো হ'ল বিটিআৰ টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এটা নতুন আপডেট আহিছে সেই আপডেটটো কি হয় সেইটোৰ বিষয়ত জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আগত গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব এতিয়া মই গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ তাতে যাম আপোনালোকেও যাব সব বন্ধুসকল বিটিচি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত যোনটো নিউ এটা চেঞ্জিং আহিছে নিউ আপডেট আহিছে সেইটো আপোনালোকে অলপ পিছতে গম পাই আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে বিটিচি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি চাৰ্চ কৰিব
আৰু BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে BTC এডুকেশ্যনৰ ৱেবছাইটটো আহি গ'লে হয়, কিন্তু এতিয়া নাহে। BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইটটো নাহে। BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোহে ইয়াতে আহে। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে bodoland.gov.in। এই bodoland.gov.in ত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা নতুন পেজ এটা খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে অলপ লোডিং হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইটো হ'ল BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আৰু এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইটৰ লিংকটো দিয়া আছে। আৰু আপোনালোকে এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব, যোনটো ইয়াতে লিংক দিয়া আছে সেইটো লিংকত। ইয়াতে লিংকত ক্লিক কৰিলোঁ মই। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে টেষ্টিং 1 2 3। ইয়াতে মানে সেই চিষ্টেমটো এতিয়া ক্ৰেছ হৈ গৈছে বা এইটো প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। এইটো এতিয়া পেজটোই নুখুলে। যোনটো আগৰ মানে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছিল, এইটো এনেকুৱা education.bodoland.gov.in এনেকুৱা আছিলে। আৰু যোনটো এপ্লাই চলিছিলে টেট LP আৰু UP টেটৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ, সেই চেম এইটো ৱেবছাইটতে মানে এপ্লাই কৰা হৈছে, আপলোড দিয়া হৈছে, সকলো মানে ডাটাবিলাকে ইয়াতে ছাবমিট কৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়া সেইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এতিয়া নুখুলে। এইটো এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। এতিয়া বহুতেই কেণ্ডিডেটবিলাকে কৈ আছিল যে BTCৰ যোনটো LP আৰু UP টেটৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ বা অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এতিয়া নুখুলে। এইটো কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, কিবা প্ৰব্লেম হ'ল নেকি, যে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটোকে কেঞ্চেল কৰাই দিব নেকি, কিবা প্ৰব্লেম হ'ল নেকি। এইটো বহুতেই মানে কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা কৰি আছিলে, কমেণ্ট ছেকশ্যনতো জনাই আছিলে। এতিয়া বন্ধুসকল, ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ এটা নতুন এটা ৱেবছাইট বনাইছে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বা BTC গভৰ্ণমেণ্টে এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এটা পৰ্টেল বনাইছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে গ'লে LP আৰু UP টেটৰ ডকুমেণ্টছৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট বা এপ্লাই কৰা যোনটো এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্টটো পায়, সেইটো ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া সেইটো ৱেবছাইটত যদি যাব লাগে, আপোনালোকে এইটো এই চাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব। আগত যোনটো টাইপ কৰিছিলোঁ BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, আপোনালোকে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট টাইপ নকৰিব। BTCৰ জেগাত আপোনালোকে BTR দিব, BTR এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকুৱা আপোনালোকে টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অলপ তলত আহিব। অলপ তলত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে BTR ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰ্টেল, তাৰমানে recruitment.bodoland.gov এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। এনেকুৱা যদি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। সেইটো হ'ল নতুন এটা ৱেবছাইট বা পৰ্টেল খুলিছে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। যোনটো আগৰ যোনটো পুৰণা আছিলে education.bodoland.gov, সেইটোকে চেঞ্জ কৰি দিলে recruitment.bodoland.gov এনেকুৱা। এতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচটো দেখিব পাৰিছে, আগত যেনেকুৱা আছিল এনেকুৱাই আছে, কোনো এটা চেঞ্জ হোৱা নাই। খালি ৱেবছাইটৰ লিংক বা পৰ্টেলটো এইটোকে চেঞ্জ কৰি দিছে। আপোনালোকে ইয়াতে চাইছে, এইটো হ'ল নটিফিকেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ আৰু নটিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত অলপ চাব, ইয়াতে আপোনালোকে লগইন, ইয়াতে যোনে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ এপ্লাই কৰিছে তেখেতসকলে আপোনালোকে লগইন বটনত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট email ID আৰু পাছৱৰ্ডটো দি লগইন কৰি আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। তাৰপিছত যোনবিলাক মানে LP আৰু UP টেটৰ এপ্লাই কৰিছে, আপোনালোকে সেই ওপৰত যোনটো নিউ দেখিব পাৰিছে, এই নিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে তলত আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নটিফিকেশ্যন, এইটো লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু এইফালে নটিফিকেশ্যন আপাৰ প্ৰাইমাৰী। যদি নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চাব লাগে, আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰিলে হ'ল, এইটো ডাউনলোড হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে লগইন বটনত ক্লিক কৰিব। লগইন বটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰা সময়ত যি email ID-টো দিছিলে আৰু পাছৱৰ্ডটো যোনটো দিছিলে সেইটো দি আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব। এইটো মই লগইন কৰি চাওঁ, আপোনালোকেও চাব। এইটো এপ্লাই কৰা যি email ID আৰু পাছৱৰ্ডটো দিছে সেইটো দি। চ' বন্ধুসকল, লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এটা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে ডেছবৰ্ড আছে, ইয়াতে আপোনাক ৱেলকাম কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ নাম লিখা থাকিব। তাৰপিছত ইয়াতে ভিউ এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফুল ডিটেইলছটো যদি চাব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া মই তাতে ক্লিক কৰিম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে লেফ্ট ছাইডত আপোনাৰ ফটো থাকিব, ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লাইৰ ডিটেইলছটো থাকিব, ইয়াত আপাৰ প্ৰাইমাৰী না লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী, এইটো এপ্লাই ফৰ ভেকেঞ্চি কেটেগৰী আৰ্টছ না ছায়েন্স, এইটো এনেকুৱা থাকিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ
টেটৰ ৰোল নাম্বাৰ চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ ইমেইল আইডি এইবিলাক গোটেইকেইটা ডিটেইলছটো থাকিব বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে তলত গৈ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছটো কি আপলোড দিছিলে সেইটো ডিটেইলছটো চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো যদি লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত দেখিব পাৰিছে ইয়াতে ডাউনলোড PDF এই ডাউনলোড PDFত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব আৰু এইটো আপোনালোকে ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে এইটো প্ৰিণ্ট আউট কপি ৰাখিব পাৰিব আগতে বহুত কেন্ডিডেটবিলাকে ৰাখিছে এইটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব এতিয়া সো বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক এইটো জনালো যে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি নিউ আপডেটটো আহিছে সেইটো হ'ল আগৰ যোনটো পুৰানা ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটোকে চেঞ্জ কৰিলে মানে আগৰ পুৰানা ৱেবছাইটটোকে বন্ধ কৰি দিলে এটা নতুন এটা ৱেবছাইট মানে বন্ধ কৰি এটা নতুন ৱেবছাইটটো খুলি দিলে নতুন ৱেবছাইটৰ লিংকটো আৰু সেইটো লিংকটো হ'ল recruitment.botaland.gov.in সেইটো আৰু এইটো লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছোঁ আপোনালোকে তাতে গৈ ডাইৰেক্টলি লিংকত সোমাই আপোনালোকে লগইন কৰি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব নিজৰ এপ্লাইৰ এপ্লিকেশ্যনটো কি ধৰণৰ আছে কিবা চেঞ্জিং আহিছে নেকি সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট কি নতুন আপডেট আহিছে সেইটো বিষয়ত আপোনালোকক জনালো এতিয়া নেক্সট পইণ্টছটো কি হয় এইটো বিষয়ত আমি আলোচনাটো কৰিম সো বন্ধুসকল নেক্সট পইণ্টছত আছে আমাৰ এইটোতো গ'ল ফাৰ্ষ্টৰটো আৰু এতিয়া নেক্সটত আছে টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট বিলাকক ফোন আহিছে মানে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কল কৰিছে বুলি আমাৰ বহুতজন BTR টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকক মানে ফোন কৰিছে কিছুমানক কৰিছে কিছুমানক কৰা নাই আৰু আপোনালোকৰ ফোনত যদি কল আহিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আপোনালোকক ফোন কৰি কি সুধিলে কি ক'লে সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে ক'ব আৰু যোন মানে কেণ্ডিডেটবিলাকক ফোন কৰিছে সেই কেণ্ডিডেটবিলাকক এনেকুৱা মানে ফোন কৰিছে মানে BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ফোন কৰিছে আপুনি কেছত আছে নেকি এই কথাটো সুধিছে এতিয়া কেছত আছে না নাই এইটো কিয় সুধিব লাগে কাৰণটো কি হয় সেইটো এটা ভাবিব লগা কথা হয় সেইটো কিহৰ কাৰণে ফোন কৰিছে এতিয়া অনুভৱ হয় যে এনেকুৱা মানে BTCৰ যোনটো LP আৰু UP টেটৰ যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়াতে পোষ্টটো আছে 1216 এই 1216 আৰু এই 1216 পৰাই 421 টো মাইনাছ কৰি 1999ক যে দিব খুজি আছে আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা যোনটো ষ্টেটাছটো খুজিছে আহিব লগা যোনটো 14 মে'ৰ যোনটো হিয়াৰিং আছে এই হিয়াৰিঙৰ BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে 1999 কেণ্ডিডেটবিলাকক যে চেলাৰি দিব বা এপইণ্টমেণ্ট দিব তাৰ ষ্টেটাছটো কি হয় সেইটো BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে ছাবমিট কৰিব লাগিব সো সেইটোৰ কাৰণে তেখেতসকলে কিছুমান মানে ইনফৰমেশ্যন বা কিছুমান ডাটাবিলাকে পৰাই ছাবমিট কৰিব পৰা নাই ডাটাবিলাক কালেকশ্যন কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে কিছুমান কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে মানে য'তে মনে ফোন কৰি আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু কোনোবা যদি ফেক হিচাপতে ফোন কৰিছে সেইটো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে কিন্তু মেইন কাৰণটো কিহৰ কাৰণে ফোন কৰিছে এইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু এটা অনুভৱ হয় যে তেখেতসকলে মানে ডাটাবিলাকে মানে ছাবমিট কৰিব পৰা নাই নেকি সেইটো এটা অনুভৱ হয় সো আহিব লগা যোনটো হিয়াৰিং 14 মে'ত সেইটো আশা কৰোঁ সকলোৰ কাৰণে এইটো ভাল হ'ব 1999 কেণ্ডিডেটবিলাকে 421 ফ্ৰেছ পষ্টৰ পৰা যোনটো মাইনাছ কৰিব খুজি আছে তেখেতসকলে যাতে মাইনাছ কৰিব নোৱাৰে তেখেতসকলে যোনটো মানে পষ্টত চাকৰি কৰি আছে সেইটো পষ্টতে তেখেতসকলে মানে এপইণ্টমেণ্টটো পাওক চেলাৰিটো পাওক কিন্তু ফ্ৰেছ নতুনকৈ যোনটো চেংচন হৈ আহি আছে পষ্ট নতুন পষ্ট 2017 18 19 20 21 22 যোনটো পষ্ট ইয়াতে তেখেতসকলে যদি এপইণ্টমেণ্ট পায় তেনেহ'লে এইটো ফ্ৰেছ পষ্টটো মাইনাছ কৰি 99 পুৰণা কেণ্ডিডেটবিলাকক দিয়া হ'ব এনেকুৱা সো সেইটো আছিলে যোনটো ফোন আহিছে কেণ্ডিডেটবিলাকক BTR টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাক যাৰ ফোন আহিছে তেখেতসকলে এনেকুৱা জনাই দিছে মোৰ তাতে বহুত ফোন কৰিছে মেছেজো দিছে কলো কৰিছে মানে জনাইছে আপোনালোকৰ ফোনত যদি এনেকুৱা যদি ফোন আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিলে হ'ল আপোনালোকৰ ফোনত ফোন আহিছে না অহা নাই আৰু আহিছে যদি কি আপোনালোকৰ সুধিলে সেইবিলাক আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ল তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টছত আছে আমাৰ LP UP টেট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব সো বন্ধুসকল LP আৰু UP টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কেতিয়া হ'ব বুলি বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে সুধি আছে ফোন কৰি আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি আছে সো বন্ধুসকল BTC যোনটো LP আৰু UP টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো ইলেকশ্যন মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে এইটো পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছিলে সো ইলেকশ্যনটো আমাৰ এদিনা 7 তাৰিখতে শেষ হ'লে আজি 10 তাৰিখ এটা ইমান জলদি যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে নতুন এটা নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ কৰিব এইটো এতিয়া নহয় যে
কেইদিনমান আৰু লাগিব পাৰে টাইম এসপ্তাহমান লাগিব পাৰে কিয়নো BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো আগৰ পুৰণা ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটো চেঞ্জ কৰি দিলে আৰু এটা আপডেট কৰিলে আৰু আপডেট কৰি recruitment.port মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এটা নতুন পৰ্টেলটো খুলি দিলে সো লাহে লাহেকৈ আপডেট কৰি আছে যে আশা কৰোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰত এটা নতুন নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ হ'ব সকলোৰ কাৰণে যে বাকী ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লগা আছিলে সকলোৱে মানে কৰিব পাৰিব আৰু এক সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যদি নটিচ পাব্লিছ নহয় তেনেহ'লে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত খবৰ লোৱা হ'ব ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰি যি আলোচনা কৰা যি জনাই দিয়ে ডাইৰেক্টৰ ছাৰে সেইটোৰ বিষয়ত আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই ইনফৰমেশ্যনটো দি দিয়া হ'ব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টাং